Lakhipuronline na puthokjaba December gi tang ama sagolchen numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada marupa Pao. Silchar Red Cross da Indian Red Cross Society ki donate blood save life mingthonba ambulance ani Assam gi CM na ngarang miyam da sinakre. Lau Singu gi Mantri Atul Borana Udharbon Kendra gi manung chanbada leiba Bahadurpur Khungangi Lomi Singa unaduna wari sanakre. Kasar Lakhipur gi Khuno High School Fuller Tol gi Ojama Kok Sapam Rabindra Thabak gi patakre farewell pituna ikai khumnakre. Numit humni chupna pangthokadaba Kunipan Suba National Junior Thangta Championship ta Assam Thangta Association gi sanaroi singsu saruk jari amasung Kunumdoi Suba Hornbill Festival Nagaland ta ngasidagi haurgani. Haujik mapung oiba pau tabirase. Guwahati da halamdai mamangda Silchar Red Cross da Indian Red Cross Society ki donate blood save life haini mingthonba ambulance ani Assam gi CM Dr. Himanta Biswa Sharma na ngarang miyam da kusinakre. Red Cross Society ki maige dagi Silchar Red Cross Hospital da piba ambulance ani asigi amana lamdam asigi tongan ba mafam singdagi I khomjinba gi thabak tawgani aduga atopa amana tangai fadana mathau taraba ana laying gi thabak singda I gi mathau tabada hairiba khanaba makhal ki kariya sina I yahunba gi thabak tawgani hairi ngarang jumsa kaisha nimita Red Cross Hospital da pangthoki ba thoroma mada CM na fita kaktuna gari ani adu miyam da sinaki Thoramadu da Silchar gi MLA Dipayan Chakrabarti, Lakhipur gi MLA Kausik Rai, Silchar gi MP Rajdeep Rai, Borkhula gi ex MLA Kishore Nath amadi BJP gi Thomi Singh saruk yakhi. Saruk jaminasi mayam pun saruk jaminasi. Barak Tampak ki jagoida thawai yaujaba hawalakliba naharol singbu pungning thokutpa oina salaima gi thoksin makhada first Manipuri modern solo dance competition 2022 haina mingthonba jagoi gi hendana ba ma lakliba December gi tang mapan kasar Lakhipur gi Sribar khungangda pangthokka dawri Lupa sama khaktana entry fee oigadawriba hendana basigi ahanba mana lupa lising ahum ani suba mana lupa lising ani amadi ahum suba mana lupa lising amani saruk jabining basingna mobile number 6002898639 da contact tawbiro Assam gi Lau Singu Mantri Atul Borana ngarang Udharbon Kendra gi Lomi Singa unaduna makhoi gi award apa kaya gi matang da wari sanakre Agri loisang gi makok thongba officer singsu thoromadu da saruk yakhi lamda masigi Lomi Singna Lau Singu gi lamda lainga ki maike de gi piriba khudong chaba sing phanglibra haibadu yengsinanaba mahakna Lomi Singa wari sanakhi Matungda Paumi Singda wa ngangladuna Mantri Atul Borana Bharat ki Pradhan Mantri Narendra Modi amadi Rajya sigi CM Dr. Himanta Biswa Sharma gi hona jamana Assam Rajyana Lau Singu gi lamda hena khumang chausilya haiba wapam phongdokhi Thauramda Agri Officer Abdul Razak Ahmad AGP Kasar Jila gi President Kabir Ahmad Borbuya loinana Maniton Singha amadi Nepal Singha na chingba miyoi sing saruk yakhi Yami yo মুরগির ফার্ম বা কৃষি ক্ষেত্রে যেভাবে আমি আগে আইছি যেমন সরকারি চাকরির তরফ থেকে আমি কিছু করতাম পারছি না পড়াশোনা করলেও তবে নিজের সেলফ কনফিডেন্সে যে কোনো একটা করিয়া বাজাতে দরকার এই স্টেপ লইয়া আমি এই ব্যবসা দিয়েছি আগতে কৃষক বা কৃষি খণ্ডটো বুলিলে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল উঠি অহা শিক্ষিত চামটো এতিয়া মানে এডুকেটেড যিবিলাক ইয়থ আছে সেইবিলাক কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে বহুত ভাল উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে এক্সপৰ্টৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে হৰ্টিকালচাৰ ছেক্টৰটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে জানে যে আমি আমাৰ চৰকাৰ দিনত পেডি প্ৰকিউৰমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশেষভাৱে যাতে আমাৰ উৎপাদিত ধানৰ মূল্য কৃষকসকলে উচিত মূল্য যাতে পায় তাৰ বাবে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে
हौखिबा चाही कुंथ्रा मरी हेना असिस्टेंट टीचर अमदी हेडमास्टर ओइना खुनो हाई स्कूल फुलर तुल्ला थबक तौरमलबा मतुंग ओजा सापम रोबिंद्र ngarang नवेम्बर की तांग कुंथ्रा युमसा कैसे नमिता मसागी चाही हुंपु सुरदुना थबक तगी पोथाखरे स्कूल असिगी स्टाफ अमदी महिरोई सिंगना अचंबा खुदल पोट कया पीदुना मिटलोगी पिरांग इरोइनना फेयरवेल पीदुना ओजा असिगी मफमदा इकाई खुमनबा उठखरे फेयरवेल की थौरम अदुदा स्कूल असिगी SMDC की प्रेसिडेंट डॉक्टर पोसंगम राजबिहारीना मिफम मपो ओइना ताइस तेलिंगसिन बिखी लोइनना थबक तगी पोथाखरबा ओजा मकोक सापम रोबिंद्र नौना ओजा मकोक की थौदांग लोबिखरबा ओजा थियाम ज्ञानेंद्र अमदी अतै ओजा सिंह एल जामिनीकांत फिरदोस होक चंद्रलेखा सिंह कानन बला देवी संजीव हजारिका न चिंबा ओजा सिंह सरुक यादुना फेयरवेल की थौरम अदु पांगथोखी सांगलबा चाही सिंगदा पांगथोखिबा थबक थौरम कया पल्लदुना लाकदौरिबा एकाडेमिक ईयर सिंगदा स्कूल असि अमुक हेना मपुंग फाबा ओइरसनु हाइना ओजा मकोक ओइना पोथाखरबा सापम रोबिंद्र न फोंदोक पिरमखी लुइसिलकबदा ओजा सिंह सिलांगबा अथुम हाउ चामिनरबा मतुंग फेयरवेल की थौरम अदु लुइसिनखी लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा श्रीबारद लेरिबा सिपुर हाई स्कूल दा मतम कुइना ओजा ओइना लेरंबी ओजा लखीमनी सिंहना मसागी चाही हुंपु सुरकपगा लोइना नंगारांग नवेम्बर की तांग कुंथ्रा जुमसा कैसे नमिता थबक तगी पोथाखरे सिपुर हाई स्कूल की ओजा सिंह अमदी महिरोई सिंहा सिलांगदुना काइना थौरम अमा स्कूल कैंपस ता पांगथोखी ओजा असिगी तुंगी पुंसीदा खुनागी थबक थौरम कयादा सरुक यादुना नादा येक्तना पुंसी नुंगसांग लैबा ओइरसनु हाइना स्कूल असिगी ओजा सिंह अमदी महिरोई सिंहा ताइबंग मपुगी मफमदा थौनी जखी सेंगदोकचबा अमा सिलचरदा आसाम की CM डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बु तराम नौपो ओइना हौकिबा लेबाक पोकपा नुमिता सिलचर कासार क्लब ममांगदा थाबल चोंगबगी थौरम अमा सिलांगखिबा अदु सिलचर कासार डिस्ट्रिक्ट BJP न सिलांगखिबनी अमदी थौरम अदुदा BJP की मैतै थौमी सिंगसु सरुक याखि हाइना सिलचर BJP कासार डिस्ट्रिक्ट अमदी मालुग्राम तरापुर टाउन मंडल BJP की वाइस प्रेसिडेंट सत्येंद्र जुमनामना फोंदोरकली ngasi hauduna numit humni chupna pangthokadaba 19 suba National Junior Thangta Championship 2022 asida Assam Thangta Association ki sanaroi singsu saruk yari Imphal ki Khuman Lampak Indoor Stadium da pangthokadaba Championship asida nupa macha 19 nupi macha 9 amadi official mari galunana punna miyoi 19 saba Assam ki team na saruk yari haina Assam Thangta Association ki media cell amadi joint secretary Sunan Ingudam na phongdorakli लाकलिबा दिसंबर की तांगमरी नोंमाइजिंग निमित्ता आमसु सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिंधुना इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन अमा सिलचर की DTO ऑफिस की मनाक्ता लेरिबा BR अंबेडकर हॉल द पांगथोकलगनी डिबेट असिगी टॉपिक ती हौजिक ओइरिबा खुनाय असिगी फिबम असिदा मणिपुरी मीडियम कनबंगमगनी हाइबसिनी अहान बमना रुपा लिसिंग तरेट अमदी सर्टिफिकेट अनीसुबा मनादा लुपा लिसिंग मंगा अमदी सर्टिफिकेट अदुगा अहम सुबा मना ओइना लुपा लिसिंग अहम अमदी सर्टिफिकेट खुसिनगनी हाइरिबा डिबेट कंपटीशन असिदा सरुक याबिनिंगबा कॉलेज तमलिबा महिरोई सिंगना मोबाइल नंबर 7099437891 नत्रगा 8473976327 नंबर असिदा पाव फाउनाबिदुना मिंग चंसिन बिनबा हाइरि लोइनना डिबेट कंपटीशन असिदा सरुक याबिउ हाइना आमसु सिलचर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की माइगेदगी महिरोई खुनाई अमदी लैबाक मियाम की मफमदा पाउदमसी थमलकली कुनुमदोई सुबा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड ngasi हौरगनी कोहिमा किलोमीटर 10 रोम चलग लेबा किसामा खुंगंगदा 10 नि चुपना पांगथोकदबा कोमयासी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखर ना हुदोकपिगनी भारत लेरिबा फ्रांस के एम्बेसडर इमानुएल लेनाइन अमदी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल हरि कुमार न चिंगबा स्पेशल गेस्टिंग ओइना थौरमदा सरुक यागनी
Lakhipur Football Academy na sinlangduna Arl Higher Secondary School gi sanabungda Haurongbam Brothers na sponsor tawduna chathariba late Haurongbam Khelendra Memorial League cum Knockout Football Tournament ki ngarang 33 suba league match ta Singirbon FC na Brothers team Dolugrambu Panjal Mari Anita thoikre. Center referee da M Premjit, assistant referee da Jaisan Mar amadi Lalit San Mar aduga A Sankarna fourth referee oiki. Ngasi 19 suba league round da Mar United amadi Allied Lakhipur sanagani. Aroibada maruiba pau amukhanna. Silchar Red Cross da Indian Red Cross Society ki donate blood save life mingthon ba ambulance ani Assam ki CM na ngarang miyam da sinakre. Lau Singu ki Mantri Atul Borana Udharbon Kendra ki manung chanbada laiba Bahadurpur Khungangi Lawmi Singa unaduna wari sanakre. Kasar Lakhipur ki Khunau High School Fuller Tol ki Ozamakok Sapam Rabindra Thabakta ki patakre farewell pituna ikai khumnakre. Numit humni chupna pangthokadaba kunipan suba National Junior Thangta Championship ta Assam Thangta Association ki sanaroi singsu saruk jari amasung kunumdoi suba Hornbill Festival Nagaland ngasi dagi hauragani. Lakhipur Online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasi gi oinadi matang asi daloi jare.